Kabyinzu zawe wigira muri Amerika, igihugu cy'isezerano twarazwe n'ababyeyi bacu ndetse n'abasogokuruza. Rero hari abagufasha muri izo nzira zo kugira ngo nawe ukabya inzozi wigire muri States. Ushobora kwibera muri California, Atlanta n'ahandi hose hagiye hatandukanye, muri za Florida n'ahandi. Rero amahirwe ari mu biganza byawe, aho ushobora gukoresha Green Card Lottery ibintu bikagenda neza cyane. Hano rero muri Double C Studio i Kanombe batera ishaba cyangwa dutera ishaba, kuko tumaze kugezaho abantu benshi bagiye batandukanye. Ushobora kuza tukagufasha nawe ukajya gukabya inzozi zawe wigira muri Amerika. Application rero icyafunguye zarangira kuri 11/11. Muze mutugane tubafashe ibintu bigende neza cyane. Ushobora guhamagara 0715144420 cyangwa 0788438812 cyangwa 0788317824. Kabya inzozi zawe wigira muri Amerika hamwe na Double C Studio. Gira amahoro.